Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shnong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ubak Paul Lyngdoh, ubalong ru executive member ketenat Khai jongka Khadc Hills Autonomous District Council. Haka arp kendai terik unailar arjar khat kendai, ula pli pai ba ya kesnat terekam jongka Trade Department jongka District Council, haka Shnong Baridua, kabahab hapo karait Marwet jongka Ribhoi District. Hagani kesngi, lasakhi Lyngdoh siem karait Marwet upa em ken siem, uban sapet bat penya ya kani kesnat terekam, kabapet ya ka Khai kapateng jongka District Council hathem Ribhoi. Hak jing play pai ba ya kani ke trade branch layadon langro UMDC jong ke jirang constituency uba Victor Rani UMDC kanong thamai constituency uba Latip Langkhar Kongor vice chairman jong ke state planning board ke Sarkar Jila uba Regional Kharkamni acting CM ka Hima Melim upa em Ainam CM bat kontup kiwe ki reurang ba kumban shipentip hangne ke district council kalawan ra ya kani ke trade branch hapo upot usam jong right Marwet kalong hadien ke jing pensngau da right Marwet baladon kam bandon ya kani ke snat rekam kaban khanglat na ke jingwan rung kerthep ki mender ki bashim kabu hakaliang ka kamai gaji dagathong ban yada ya ke jing shaklun ki jaka ki puta ha ki Shnong khapot ki badon markhap bar ke jela Assam shen ka Khadc Hills Autonomous District Council kalarai ban sapentre kamno daga land registration uba Paul Lyngdoh ubalong ru executive member jong katanat Khai ka Khadc Hills Autonomous District Council ulapun pau ya kani jing tmu haka arp khandai trek unailar arjar khat khandai haka sngi bala pli ya ka trade branch jong ka KHADC Shnong Baridua ka bahaba po uput usam jong right Marwet Ribhoi District haba batai shapang ke jing pentre kam ya ka land registration uba Paul ulayatho uba ka district council ka doni ka jing angnot ban penskem ya ki jaka ki puta jong ka jela bat bakan longru kum ka jing yada ya uput usam haba ya ki jaka ki puta la register hapo ka office trekam jong ka district council maka district council ka jongi kum ka institution maka Khadc Hills Autonomous District Council haka arpuar terik jong kubunai Jun jong kanika senyam kalakuat mriu penyo senyam kata ke district council kawan arpu senyam haswa ke jingha ya ke jela Meghalaya bakaan gawing niki an ibalong utiet snam jong the district council ke jongi kedai ke trading by non-tribals regulation hat kendai spa sampo kendai kabamut bahagia kenikaan bakumnu dan penrenti dan penyat dan sencar ya ke khai ke peteng dagi weipat kijak duriu bomde riulum kenikaan kaladap riu pausnam mentakasnam aksyam hibabi Bahadin repusnyam ke district council kawan haki digi thain border ban penskem ban penlongkam ban pentikena bagi an di balasna ke council kim dai ban sakut tang ha ke kot sada kim dai ban sakut tang ha statute book kim dai ban sakut tang kum ke shibanta jong ke constitution jong dari India ke 62 kalbi na ke jingye saat lepas film baha kajinya saat haka constituent assembly jong dari India iri orang ba jong Dr. Ambedkar Reverend Nicholas Roy bak kiwe kelas saat haka takapur marja yo dari India ya kajingla yun bak dia kena constitution la priang la adap deka haka senabak kendai sepak sanpo kapamut bakan ke trading by non-tribals regulation tang apo kendai senam hadien ba lakhai ke 62 lakhai ke dekaan ndai ke jingkeli kalong balai ka shimpor hadu nreu paus nam bangindang wan banyakran sani ba kumakran ba Victor Mentan ibabun ki loopholes ki jingketua jing pay tuliu na ka jing bamla jungi ban pendon kam ban pentre kami kenigaan tiga snow nalong upadon bok
banyo ya kajing ya tri ringkat kajing ya selok ya kani kam naru ka sedang balatip lang MDC anong tumay perlok by Jan hadir banglayo kanya selok bagi nama ila donteng hari ke department baga kili yang ngadang nabatang live night ke lingkot pelat ke puar bentuk ikam henry ngalayo shibun ke feedback shibun gi inputs kajing ajik tip na kalian kajong ni ringkat bat us imrai ngilay syong ngilay selok bat hadir menglet consider lepet ni yang borok ngalawan dari secretary office jong us imrai but assess ya kajing.com kejongi kumka council but makumno ngin pentrekam ya kani ka regulation but the rules hapo jo kani ka regulation kaya ka pangilak benda kebalingkong kalong ba itu kibawan hapo jong kani ka licensing system jongi kinong khayi kibawan ban shim ya ki license ban apply ya ki license na ka council ka jongi hakani ka thain border kim palat ya ka khatsan percent am palat ya ka khatsan percent kababut ba kumba prapusan persen idon sabar na kani ka system gitu wey kabami nanta ka degay ka jingdu kajungi ya ka pagin pendon ka man exercise ya ka authority lane ka ikhtiar do ka council kabar kabay ba Victor Manero ilakran revenue leakage do ka council kabalay ba ka bakhamma shushu kalong ba hagini ithan border habaki bru kimwan bakim itu ya ka KHADC ilet pat badshim ya ki permission na kiway pat ki authorities goti municipal corporation batuk tater ba Victor dan dunia dang lap daladi ka bakum ka kes kaba kedukan tiga don Megalia ke permit ikut islah ide nasa nabar jom kini kiai borok hadirin kecingnya sulok bahwa arlai sil bat hadirin ketung lai sulok ru bat ibahe siem bat kahima kecung ru hima melihat lai itu ya kecing don kam ba ginwan ban konsultiet ya ka council ke jogi nangi na boda bi gi bodon hangi ha ka boda us imrat bat ka dorba jompi bin haban ken mau ya kini way ba long ma pi BSF jong ka jala ka jogi border security force jong ka ri ka jogi na kata daw ladang isu i klem ding per ladang isu i klem mau pur ladang isu i klem pet perman ka kindo jongi kala nang lek ka ikhtiar ke jongi kala nang her but dei na kata daw masno nalong badon bok bahot shibun kapor ngilapin satay henry ngirang don usai hon jong kajing kermen bangidang la ban ai lada nia kip khialan ye kadi ka kam nadu ke council ke jongi upaim bat skim right hangi bat ka doba ke jongi namar nagbanta jong hiriulu tribals dan iba ketengah ba kham sultanat long indigenous communities kadan gawe ke jingong kata kalong ba a tribal without his land is as good as dead. Riulum hem ka tindaw ka siya ulong pik bulaya. Di kajingwan jmo kajingwan ban Plie kani ka trade office hangi kalau man penting kena bagi tim scam ya ki border ki jmo. Nenda ngirang sedang tang hada trade mereka ngej bahaki nangilas dan rekam kani ke office kena gelat rekam bah gindon kamru bale saya
ke registration juga kendau ke siap. Ke kendau ke siap kejungi haki thai border kilanang sentut ni kejungi. Gidon kabar le tikinai ke dia kam. Nang ba gin si mau kuat leng ba tiduler kejungi. Tikane ke trade license ru ke bagi ai haki ni kamtam haki ni tan tiba hajam do jong ke border bat kuai pat ke state ke Baridua ke capital jok Assam ni don kam ban pinti kena bagi pen scam ni pun si jeliu ha yaki mau buat ki jong je kani ke office ke ba hakani ke jingarang lawan ru bat ai ke jing pen kubor yus ibrat maka dorbal ke jong kan terekam nadu kini ke ski bat ke put terekam ke jong pi kan long baik hadu ke benta ke ba kini ke jela ke jongi ke isyam ke share yu put usam bat ke jela asam kini ke jikli ba kita benai lah kini gidon kam ban long shai bhai kini bat ba nakalian kejungi ngilabu ru yaki officer kiban assist lang yaka branch hangi ini ki officer kejungi ringkat bapi kum usim ringkat ki lang ba Shnong kin pentikna ba ki nong Shnong ki nong khai ki pamdei riulum kin itu yaka ikhtiar jaka council kin pentikna ba kinwan syahmat ban register ban shim position naga council ba kumang aumentan kani kadang dai ke jam hakalian ke khai ke paten mereka community ba gan kren yeslok ru baki baka executive council bora kawai jong ke KHDC ba inle kumju hakaji dai ba kendau ka siap taxation ba tu ta